As we finish, Tagad, kad mēs As we- pabeidzam, as we finish this section of kad mēs pabeidzam šo our sadaļu service this no morning, mūsu I have a dievkalpojuma word of the šajā Lord rītā, to give to you. man ir vārds you- no Dieva kā dāvana jums. Would you please remain standing Lūdzu, palieciet in the stāvot presence of the Lord? Dieva klātbūtnē. As we sang, Tad, kad mēs dziedājām, I saw a large pole, like a flagpole, es redzēju tādu lielu stabu, tā kā karoga mastu. except that it was only about 2 meters high. Tikai tas bija tikai 2 metru augstumā. It was a gray kind of metal, dull, Tas bija pelēks, jau apprūsējis metāls, and on the top it came to a point, bet augšā tas bija spicu galu, and the cap that came to a point on top of the pole was tarnished silver. It was silver, but it was tarnished. un tā cepurīte, kas bija virs tās galotnītes, bija tāds no sudraba, bet kas ir apsūbējis. A sound began to resonate inside the pole. Un veidojās skaņa šajā mastā, It seemed to start at the bottom and spiral up ka tas through the sākās pole. pašā apakšā, un tas veidojās tādā spirālē atbalstīs, iet uz augšu šajā mastā. Moved up through the pole, it began to shake the pole. The pole began to Un kad shake šī with the skaņa resonance of the cēlās augšā, sound. tad tas masts sāka tā kā trīcēt, jo viņam tā rezonance, viņš tāds vibrēt. And it continued up, and it seemed to Un šī skaņa extend the pole higher. Virzās augšā, un šī skaņa tā kā izstiep mastu aizvien augstāk. And the cap, the silver cap, began to be not so Un tarnished, tā sudraba cepurīte virsā but vairs brighter nebija silver. apsūdējis. Tā sāka spīdēt spožāk no sudraba. There were swords, big, heavy, Bija lieli, smagi long zobeni, swords gari zobeni, that were coming one at a time to smash into the pole, to Kas try to nāca cut it down. pēc kārtas, kas centās ietriekties mastā, lai to notriektu. But every time the sword slammed into the pole, Bet katru reizi, kad zobens ietriecās tajā mastā, the sword broke apart and splintered. tas zobens salūza šķembās. And every time a sword came from a different angle, Un katru reizi, kad zobens jau triecās no citiem leņķiem, the pole started to expand and become wider in diameter. masts izplatās un kļuva platāks diametra ziņā. And it began to grow taller and taller. Tas auga garāks un augstāks. And the silver or the metal began to not be dull anymore, but started to be shiny. Un tas metāls vairs nebija notrulināts vai apsūbējis, tas palika aizvien spīdīgāks un And the spīdīgāks. cap on top started to shine like shining silver. Un augšējā cepurīte sāk jau spīdēt, kā spīdošs sudrabs. And the swords kept coming, but they kept breaking, Un tie zobeni triecās, bet viņi salūza. shattering into pieces. Sašķīda šķembās. And the pole grew and grew and grew Un until masts auga un auga garumā. it was high above the land Līdz tas bija augstu pāri zemē. and wide in diameter. Un plats diametrā. And the top- Bies. The Un- top silver Un cap began pašā to look augšā like tā white sudraba gold. cepurīte jau sāk izskatīties kā baltais And the zelts. light began to come from this white gold. Un gaisma sāka spīdēt no tā baltā And shine. zelta. Un spīdēja. And the cap started to turn Un tā cepurīte sāka griezties. like a lighthouse or a searchlight. Tā kā bāka. Tā kā bāka, kurā gaismiņa iet riņķī. And the pole was big enough now that the light was shining over all of Europe. Un tas masts bija tik augsts, ka tas spīdēja pāri visai Eiropai. Apakš un griezās apkārt. And the Lord would say to Latvia this day, Un šodien tas kungs Latvijai teiktu, Dievs, there will be blows that come against her.
ka ir sitieni, triecieni, kas nāk pret but viņu, they will not succeed. bet viņiem neizdosies. She is destined Viņai liktenis to speak my nolēms, word, ka tā runās manu declare vārdu, my word, sludinās manu vārdu, sing my word, dziedās manu vārdu, express my word izpaudīs in manu every vārdu. action. And I will expand her influence over Un es- all of Europe. Un es paplašināšu viņas ietekmi visā pasaulē. And she will send out a searchlight to those Un viņa sūtīs bākas gaismu, kā, And kur call meklē, them kas aicinās, back sauks, to the sovereign rule of their nations under their real Lord, the Lord Jesus Christ. kas nāks un meklēs īstu valdību, She will īstu be valdīšanu zem instrumental Jēzus Kristus. Un in tā ir vitāli svarīga, restoring Europe back. lai to its atjaunotu Lord. Eiropu atpakaļ tam kungam. Hallelujah. And though she is small Un lai nācija ir maza and insignificant in many of the nation's eyes, un nenozīmīga daudzu nāciju acīs, she is neither in my eyes. tā tāda nav manās acīs. And if she continues to declare longer Un and kad viņa sludina louder vairāk my un word, skaļāk manu vārdu, I will raise her up with a great Es viņu influence over celšu. all of Europe. ka viņai ir liela ietekme visā Eiropā. In the name of the Amen. Lord Jesus Christ. Jēzus Kristus Amen. vārdā. Amen. Amen. Hallelujah. Slāv Dievam. Hallelujah. You may be seated. Varat apsēsties. Thank you so much, all of you, all of the worship team. Paldies, tik liels jums visiem mīļš. I am always thrilled by your worship, but today even Mani more. vienmēr sajūsmina jūsu slavēšana, bet šodien jūs jau I bijat just vairāk. feel a little underdressed. Man bija tāda sajūta, ka es tā kā nepiemērotas apģērbusies. I should have worn something more celebratory. Kaut ko vēl svinīgāku vajadzēja uzvilkt. But I love looking at you as so beautiful. Bet tas bija tik Okay, skaisti uz so jums beautiful. skatīties. You know, I have a couple of real experiences with Latvia back in 1995. Man ir brīnišķīgas pieredzes Latvijā 1995. gadā. And maybe it was 96, yeah? Varbūt jau 96. They are quite prophetic Kas ir pravietisks in my life. manā dzīvē. And Latvia, I don't say that just because I'm here. Un to es your nesaku tikai church. tāpēc, ka es esmu jūsu draudzē Latvijā, bet tā ir Latvia taisnība, ka Latvija is really significant in my life prophetically. ir ļoti nozīmīga manā dzīvē pravietiski. And I was in 1995 performing in an amphitheater out near Kuldigas. 95. gadā es uzstājos tādā amfiteātra vidē, Kuldīgas tuvumā. And it was once again a birthday celebration. Tās arī bija dzimšanas dienas svinības, Yeah, I think though it was for New Generation Church. bet manuprāt, tās bija jaunās paudzes iekšējā dzimšanas diena. But it was very Latvian. Bet tā bija ļoti latviska, It was a very, very patriotic ļoti celebration. patriotiskas svinības. And I was performing a piece. Es uzstājos ar izrādi. And in this piece, I came up on the stage running Šajā izrādē es uznāku uz skatuves skrienot, and fell to the ground on nokrītu purpose. Yeah. uz zemes ar mērķi, tas Yeah. ir mērķiecīgi, tā And vajadzēja. On the floor of the amphitheater was a lot of dirt. Bet uz tās It wasn't a clean grīdas uz stage skatuves floor. nebija very, tīra very, skatuve, tā bija very- ļoti netīra, Full of dirt, yeah. pilna ar visādiem gružiem. And when I got up from the floor, I Un was kad es covered piecēlos in no dirt. grīdas, es Covered. biju netīra ar visiem tiem putekļiem un netīrumiem. I could take a dirt bath, you Tā know. kā es tur putekļos būtu mazgājusies. And I went after my performance to sit down on the bench next to Pastor Valdis. Un pēc uzstāšanās es devos atpakaļ pie mācītāja, apsēdos viņam blakus. And he said, I know why you're here. Un viņš teica, es zinu, In kāpēc tu esi šeit Latvijā. I saw it when you were up there. Es redzēju, ka tu uzstājies. He said, you are baptized into the land of Latvia. Tu esi
kristīta Latvijas zemē, Augsnē. He said, I'm not sure why, but I saw. Es nezinu, kāpēc That viņš teica, baptism. bet es redzēju šos kristību. Shortly after that, Un īsu laiku pēc tam, I don't think it was the same year, probably the next year, es nedomāju, ka tas bija tas pats gads, droši vien jau nākamais. there were these big 220-meter towers, radio towers. Out Tur ir near tādi Kuldigas, yeah? torņi kuldīgā, kas tur ir Very 30 tall. metru ļoti, ļoti augstu. And there were torņi. some people with me on my team. Un ar mani komandā bija vairāk cilvēki. And Valdi said, one day, do you want to climb that tower? Un vienu dienu Valds man aicina uzkāpjam uz tā torņa. Immediately I said, yes, yes, Un I es do. saku, jā, kāpjam. I do. I really do. I really want to climb that Es tower. riktīgi gribu uzkāpt. And he said, okay, well, Viņš saka, labi, we can go out there. dodamies. And so we asked if anybody else in the team wanted to climb that tower. Paaicinājām kādus vēl no mūsu komandas, kas gribētu doties. And about 3/4 of them said, yes, 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 we want to. Kad ir 3-4 teica, jā, So- devāmies. We went out into the fields and we started up the tower. And there was, I think, about 7 of us. Sākām kāpt tornī, mēs bijām kādi 7 kopā. And 5 decided they didn't want to climb the tower. 5 cilvēki izlēma, ka viņi nekāps tajā tornī. Well, once they got a little bit off the ground, they said, no, thank you. Kad viņi mazliet pakāpa augstāk, tad viņi saprata, cik tālu ir zeme un kāpa apakaļ. Nepaldies. And Valdi said, Kathleen, are you sure you want to climb this tower? I said, yes, I want to climb this tower. Un Valdis teica, Kedlīnai, vai tu esi pārliecināta, ka tu gribi kāpt tik augstu? Un viņa teica, jā, es esmu pārliecināta. And so there was 2 others. Bija vēl 2 cilvēki. And so we started up the tower, and he was kind of down with the other 2, sort of to play like rear guard, you know. Okay. Mēs sākām kāpt, un Valdis bija tā kā pie tiem 2 vēl kāpējiem, nu tā kā, lai viņus piesargātu, tuvāk And viņiem bija. I was in the lead. Bet Yeah? es biju pati pirmā, kas kāpa. I wanted to get up that tower. Un es gribēju riktīgi augšā And I uzkāpt. wanted to get up it really fast. Un I wanted to ļoti get all the ātri way es to the gribēju top. uzkāpt pašā augstā, virsotnē. Valdis kept saying, well, slow down. Un slow Valdis down, teica, Kathleen. mazliet lēnāk, Kedlīna, Slow pagaidi. down, okay. Lēnāk, Don't go lēnāk. so fast. Nevajag But tik I ātri. wanted Bet es gribēju uzkāpt. to get up that tower. Uzkāpt uz tā torņa. And I didn't know why I wanted to get up that tower. Un es but I negribēju, wanted kāpēc es to to get up gribu. that Es tower. tikai zināju, ka es gribu uzkāpt. And we had brought with us a little bit of communion, wine and Un bread. mēs bijām līdzi paņēmuši dievgaldiņu, vīnu un maizīti. Yeah. And finally, we got to the top. We lost one more, so there was just Valdis, me, and one other person who made it to the Un tad, top. un tad mēs bijām tikuši līdz augšā, mēs bijām vienu pazaudējuši, un tad mēs tur augšā bijām tikai 3. Es, Valdis un vēl viens cilvēks. And so now we're up there, 220 meters up Un tagad And we're mēs tur looking esam over 250 metru augstumā, of the land of Latvia. un mēs redzam ļoti, ļoti tālu tajā zemē. Ļoti It augstu. was really stunning. Un tas skats bija tāds iespaidīgs. And we prayed and we blessed Mēs the land lūdzām of un Latvia. svētījām Latvijas zemi. And we took communion up there. Un tur augšā mums bija And we dievgalds, covenanted for Latvia's un mēs union slēdzām tā kā with derību, Christ. lai Latvijā ir And that no vienotība ar weapon Kristu. formed against her Ka would neviens succeed. ierocis, kas pret viņu pretojās, varētu visu viņam izjuktu, ka viņi nevar. And so I've always felt something mystical about Latvia. Un and me. tāpēc es vienmēr esmu jūtusi kaut ko mistisku Latvijā. I'm not even sure what it is. Un es pat neesmu pārliecināta, kas tas ir. I just sense it's there. Es vienkārši jūtu, tas tur ir. And there's more than just a visit Un tas ir vairāk kā to minister apciemojums, here. That lai is kalpotu important. šeit, Yeah. kas te So I'm nostrādā. delighted to be here. Tāpēc Love es being ļoti especially iepriecināts šeit with būt. you, Būt īpaši ar jums, favorite people. mani in all the mīļākie world. cilvēki. And truly, Un It patiesi uh, ir tāda sajūta, that what I am speaking on today ka tas, par ko es runāšu ar jums šodien, is very relevant to Latvia and the future. ir and ļoti saistoši ar Latviju, ar Latvijas nākotni, for we are in a period jo mēs esam tādā of laika acceleration periodā, of kad ir time. pātrinājums laika ziņā.
You know, time is not absolute. Time is relative. Laiks nav absolūts, tas ir relatīvs. God doesn't live in time. Okay? Dievs nedzīvo laika rāmī. All right, he lives in a timeless atmosphere. Viņš dzīvo eternity. atmosfērā mūžībā, kurā nav laika. And so time is really a rather relative thing to us. Tāpēc laiks ir tāda relatīva lieta arī priekš mums. You can be busy with a project, intensely involved, Tu vari būt aizņemts, intensīvi iesaistīts kādā projektā, and you think 5 minutes has gone by, un tu domā, 5 minūtes ir tikai but really it pagājušas, was an hour and a half. bet īstenībā jau stundu ar pusi tu to dari. And you can be in a boring situation, and Un it te var būt seems ļoti like garlaicīgā 3 hours has situācijā, un gone liekas, ka by, 3 stundas mēs and te it jau was only esam, 10 minutes. bet ir Yeah, tikai and you 10 still have minūtes. time to wait. Vēl ir, So time is a perceptual. Līdz ar to relative laiks ir relatīvi experience in our uztverams, life. tā tāda pieredze, ko mēs sajūtam dzīvē. But there is a distinct spiritual perception which I believe God wants us to have. Bet ir specifiska noteikta garīga nozīme, kura That mums ir, time is accelerating. ko mēs sajūtam, ka laiks pātrinās, Time is not waiting ka laiks negaida, for any man to catch up to it. ka kāds cilvēks varētu noķert to, It's going. ka tas tik virzās uz And I priekšu. believe it is meant to arouse us, Un es ticu, ka tas mums mundrina, to cause us to say, yes, I need to get on my boots. I kas need saka, to get jā, on my man hat. jāceļās, I need jāuzvelk to be zābaki, jāuzvelk ready. cepure, man ir jābūt Ready. Ready. gatavam, Because things are happening jo fast. lietas tūlīt notiks un tās notiek ātri. These are times, I Šie ir believe, laiki, kad where es the ticu, enemy senses kad ienaidnieks jūt, time is short. ka for him. laika ir maz arī viņam. Time is short. Laiks ir īs. He needs to move as fast as possible. Viņam ir jāvirzās tik ātri vien tas ir iespējams. And for sure, he is after the seed of woman. Un es esmu pārliecināta, ka viņš seko un meklē sievietes sēklu. He's just plotting Viņš and plāno enacting un best darbojās, way investē to get the tajā greatest amount vislabākajā veidā, of destruction kā to the varētu seed of nest woman happening. vislielāko pārdarījumu sievas sēklai. And in that sense, Un tajā a lot of būtībā people, especially Christians, daudz cilvēku, īpaši kristieši, feel nervous, jūtas Feel- nervozi, afraid. sajūt Jā. bailes. Will we survive? Vai mēs izdzīvosim, izturēsim? What shall we do? We Ko mums darīt? feel helpless. We feel, Mēs jūtamies unarmed. bezpalīdzīgi, īsti nav ieroči. and so the church is going through an enormous amount of convoluted psychological change. Un baznīca iet cauri ļoti sarežģītām, savstarpēji saistītām un sarežģītām pārmaiņām. And you find in the overall church Un tu redz, ka baznīcas tādā vispārējā sajūtā a distinct faction breaking into factions, breaking into separate kinds of attitudes. mēs toward jūtam this. tādu salaušanos, kad atdalās konkrētas sadaļas, nu tā kā nolūst, un tas ir saistīts ar šo. So some churches are in total denial Daudzas baznīcas ir pilnīgā noliegumā. total denial of this. Pilnīgs noliegums par to. And they will, if you speak to them Ja tu about runās it, ar pastors viņiem, about it, Ar viņu they mācītājiem will par say, to. this is not relative. This Viņi is, teica, ka tas for nav another šobrīd time. svarīgs, tas ir citā we are laikā. fine here. Mums we're ir doing viss quite kārtībā, well, we have mēs good darām offerings, labi, we have mums good- ir ziedojumi, And we're not going to be into that fear stuff. Yeah? un mēs tajās bailēs They're in nelīdīsim total nemaz denial iekšā. Un of viņi ir this. pilnīgā noliegumā. And they're not changing anything they're doing. Un viņi nemaina neko, ko viņi dara. There are another faction of the church Ir vēl viena sadaļa baznīcā, which is not in denial, kas nav noliegumā, but are petrified with fear. bet ir sastinguši bailēs. They do know Viņi zina, it's coming. ka tas nāk. They do sense Viņi jūt, the rise of the Antichrist spirit, ka antikrista gars ceļās, but they're terrified. bet viņi ir And izbailēs. so they are paralyzed. Un tas in viņus fear. paralizē. They don't know what to do. Viņi nezina, ko darīt. Viņi And they're tikai tajā afraid, sajūtā. pastors are afraid to teach on it.
Un mācītāji baidās par to sludināt. for fear their congregation will go away Bailēs, ka viņu draudz and izšķīdīs seek a more aizies prom positive message. un meklēs kādu pozitīvu vēstījumu. And so they say silent. Un tad viņi paliek klusumā. Klusē par to. But there is the remnant church Bet ir baznīcas atlikums, that is awake kas ir modrs, pamodies and understands their role at this time in history. un saprot savu nozīmi, savu lomu šajā vēstures laikā. Do not fear. Nebaidieties, Be of good courage. esiet droši I'm un with you. labā drosmē. Do you know that do not fear? Vai be jūs of good zinat, courage kad nebaidieties un esiet is the drosmīgi, most repeated phrase in the Bible. ir visvairāk atkārtotā frāze Bībelē. We were made Mēs esam war. radīti karam, war against the karam spiritual pret enemy of God. garīgo Dieva ienaidnieku. War was here Šeit bija karš, when Adam kad Ādams was made. tika radīts. War was already on the Karš creation jau tika pasludināts Between God radīšanā sākās, and his fallen angel and his minions. kas notika starp Dievu un viņa kalpiem. He made man Viņš radīja cilvēku able spējīgu to conquer evil. iekarot un uzvarēt ļaunumu. Many Christians, especially when they are maybe Daudzi new kristieši Christians, un arī īpaši jauni kristieši come to their faith. They're so happy. They're so full of joy. ienāk They're so full savā of peace. ticībā, viņi ir tik for the first time priecīgi, in tik their jauki, life. viņi pirmo reizi savā dzīvē jūt, And they have this naive feeling un viņiem ir tāda that this naiva is it now. sajūta, This ka is it, viss okay? tagad ir viss. I'm on easy street now. Viss tagad miera periods manā You know, dzīvē. the rest of my life's going to be Viss easy now. pārējā mana dzīve būs You viegla. know, I have God, I have Jesus Man ir now. Dievs, man ir Jēzus, And everything's going to be okay. un viss būs baigi labi. Well, that's true. Tā ir taisnība, But not till you fight for it. bet ne līdz tam mirklim, kad tev par to ir jācīnās. So why did God bring the Israelites, 2 million of them plus, into the promised land Kāpēc Dievs ienesa šos izrēliešus apsolītajā zemē, when it wasn't yet conquered? kad tā vēl nebija iekarota, When it was still in possession of the giants? kad tā vēl bija šo milžu īpašumā? That wasn't an accident. Tas nebija negadījums. Why didn't he just slay all the giants, get rid of all the... Kāpēc viņš nogalina visus tos milžus un And zeme ir say, brīva? Here you Un go, saka, Joshua. lūdzu, nāc, Jozo, Bring them in now, I promise. vēd iekšus, re, kur ir apsolītā Yeah. zeme. But he did promise a land. Bet of viņš milk and apsolīja honey, zemi, bountiful. ka tā Did ir he? auglīga un pilna, But there's a fight first. bet vispirms ir cīņa. We will have to take it. Mums būs tā jāieņem. But the good news is Bet tā labā we're vēsts ir, made for it. mēs tam esam We're radīti. made for it. Mēs esam We're radīti designed tam. for it. Mēs esam veidoti, lai to varētu izdarīt. And each one of us sitting here today Un katrs ik viens, kas mēs šeit sēžam, has been selected ir to izraudzīts live at this moment, dzīvot tieši šajā mirklī. which tells you something. Kas jums kaut ko pasaka It priekšā? tells you each one of us has the potential to Tas be a pasaka, great warrior in Ka this mums ik last vienam stage. ir iespēja būt of the war. brīnišķīgam varonim, karavīram šajā pēdējā kara tajā It's in stadijā. us. Tas It's ir in us. mūsos iekšā. We have to just train Mums ir tikai jātrenējās and know it un jāzina and tas be awake. un jābūt modriem. God will do mighty, Dievs mighty, darīs mighty varenas, battles. varenas cīņas, uzvaras. And if you open your eyes and Un ja see tu atver through acis un redzi cauri the veil a little bit, plīvurim, kaut mazliet cauri spīd,
and see what's happening in the whole world, un tu ieraugi, kas notiek On visā pasaulē, you begin to see this happening. tu ieraudzi, ka tas notiek. Incredible, unbelievable battles have been won. Ir brīnišķīgas, milzīgas cīņas uzvarētas. Really bad Ļoti slikti situations and people situācijas un cilvēki, have almost miraculously kas ir brīnumainā kārtā, been exchanged for God's choice. ka tie ir mainīti pēc happening. Dieva izvēles. Tas notiek. Don't hide. Neslēpieties. One day God was speaking to me Kādu dienu Dievs ar mani runāja and he said, un Do teica, not fear. nebaidies. Ever. Nekad. Fear is a wonderful emotion I Bailes gave you ir brīnišķīga emocija, ko es tev Think esmu of it devis. as the shofar horn. Domā par to, kā šoferim It's tas a stūras warning taure. sign. Tā ir brīdinājuma zīme. It's so that you will not be surprised, Tas ir, lai tu nebūtu pārsteigts no ļaunā, but you'll be able to arm yourself. bet tu būtu spējīgs sevi apbruņot. You are not to sit in fear. Tu neesi Ever. paredzēts, Ever. ka tu sēdi un For any reason. apstājies nāvē, bailēs. Nekādā mirklī tu nevari sastingt bailēs. When fear alerts you, Kad bailes tevi dod brīdinājumu. okay, now you're awake, now you're alert, Tagad now tu you know, pamodies, tagad tu zini, tagad apzinies, don't ever turn around and run. nepagriezies atpakaļ un nebeidz prom. Nekad. Instead, Tā vietā fully embrace. pilnībā paņem tās bailes. Pilnībā. Here I am. Te es esmu. You want me? Tu gribi mani? Come. Nāc. And then look. Un tad And skaties. right in front of you, Un tev priekšā I will put the spiritual weapon you es nolikšu need garīgo ieroci, kas ir vajadzīgs tev, to completely destroy. lai tu pilnībā iznīcinātu ienaidnieku. If you turn around and run, Ja tu pagriezies ar muguru un skrien prom, you will be destroyed. tevi iznīcinās. I always think in the natural about Es their vienmēr country, domāju you know. par dabā, kad ir valsts, ir tāda teritorijas, kur ir lāči. If you lived in Alaska, Ja tu Montana, dzīvotu Aļaskā, Dakotas. Montanā, Dakotā, you would be very aware of grizzly bears. tu ļoti apzinātos, ka apkārt ir grizlī lāči. And everybody knows Un visi Don't zina, ever ka turn nekad around and neapgriezies run un from a grizzly nebeidz bear. no viņiem. No grizlī lāčiem nekad nebēg. Never. Nekad nebeidz. You will be completely Tevi destroyed. pilnībā iznīcinās. People think they can climb trees. Cilvēki domā, ka viņi var kāpt kokos. Grizzly bears can climb faster than you. Grizlī lācis uzkāps ātrāk kā tu. People think they can swim rivers. Cilvēki and domā, lakes. viņi var peldēt ezerā un upē. Grizzly bears can swim Grizlī faster and lācis longer peld than you. ātrāk un ilgāk un spēcīgāk kā tu. There is only one tactic with a grizzly bear. Ar grizlī lāci ir tikai viena taktika. And it's interesting. Un tā ir interesanta. You must face him. Tev ir jāstāv viņam pretī, seju pret seju. And one Un of pirmām the kārtām, techniques for viena no saving your tehnikām, life, lai izglābtu savu this is dzīvību, interesting for us, kas ir interesanti mums, is to shout. Ir kliegt. Really ļoti skaļi loud. kliegt. Really loud. Ļoti skaļi kliegt. They don't like this. Un viņiem tas nepatīk. And quite often they will turn around and Un go. bieži viņi apgriezīsies uz otru pusi un aizies prom. Shout the word Kliegt. of God at the enemy. Izkliedz Dieva vārdu pret ienaidnieku. Shout long and Izkliedz hard gari un spēcīgi at the enemy. The uz word ienaidnieku. of God. Dieva vārdu. In 2009. 2009. gadā, When I was out teaching in Kuldigas, kad es biju Kuldīgā, mācīju,
And I had this encounter with God. Man bija šī sastapšanās ar Dievu, And he gave me this warning. It was like a shofar horn. un viņš man deva brīdinājumu, kā It's like, šofara wake up, Kathleen, wake up, wake up. pūtienu to skaņu. Tā kā Yeah, Ketlīna wake up, mosties, wake up, wake up, wake up. pamosties, And he said, un teica, do not forget the children. neaizmirsti par bērniem. The next year, Nākamajā my gadā watchword for the year, he gives me mans one word gada a year. tas I vērojamais asked him to vārds, jo pray Dievs man for it. katru gadu es izlūdzos, un Dievs man iedod vārdu, par ko vērot un domāt. Was courage. Mans vārds bija drosme, Courage. And he said, un viņš teica, teach the māci, parents to teach ka their vecāki children mācītu to saviem be bērniem brave. būt drosmīgiem. I found those ominous words. Es atradu šos biedējošos un tādus vārdus What's coming to the children? pareģojušos, kas nāk pakaļ mūsu bērniem. Something's coming. Kad kaut kas nāk un tuvojas, What's coming to the children? kad tas tuvojas uz bērniem. And a few years later, Un pāris gadus the enemy vēlāk starts rolling in. ienaidnieks ienāk iekšā. Completely Pilnīgi, sexualizing pilnīgi our seksualizēja mūsu bērnus. down to the 4 and Līdz pat 5-year-olds. 4-5 gadīgos Introducing iepazīstinos pornography in pornogrāfiju our schools. mūsu skolās. Heightened child trafficking into Paaugstinājās industrial and sexual slavery. Cilvēku tirdzniecība, bērnu tirdzniecība industriālā, seksuālā un visādos citādos veidos. 465,000 children in 465 America tūkstoši bērni Amerikā cannot be found. tos nevar atrast. No record Vispār nav nekāda pieraksta, valsts nezin, kur viņi ir, of these children. kur ir šie bērni. Children Bērni being separated, tiek atšķirti, deconstructed from the unity of the family with, dekonstruēti because of transgenderism. ģimenes vienotības transgenderisma ideoloģijā. Separated from their parents. Viņi ir atdalīti no Parents vecākiem, divorcing un vecāki šķirās because of this šī iemesla dēļ, friction, because of šīs berzes. systematic, Tāpēc, ka ir sistemātiska the dekonstrukcija, strongest unit, the strongest institution visspēcīgā vienība, visspēcīgā institūcija, in our civilization kas ir mūsu civilizācijā, for health, well-being, kas ir veselībai, strength, labsajūtai, the family. spēkam, tā ir ģimene. the family. Ģimeni. Family is being systematically Ģimeni deconstructed sistemātiski in front of tiek our dekonstruēta, face. sadalīta pa daļiņām mūsu acu priekšā. Our children are growing up with no foundation Mūsu bērni izaug bez jebkāda pamata. in their own identity. Kāda ir viņu pašu identitāte? They are out there just going, Viņi somebody tur ārā identify pasaulē me, somebody tell meklē me who kādu, I kāds am. pasakiet, kas es esmu, kāds identificējiet mani. The loss of identity in our children and Identitātes young people pazaudēšana, zaudējums mūsu bērnos, jauniešos is so extreme ir tik ekstremāls, that there is a tremendous building and creating more and more and more and more ka ir milzīgs, psychological clinics for emotionally disturbed young people. ka ir milzīgs pieaugums. Tās būvē vairāk un aktualizē vairāk un speciālistus aicina vairāk psiholoģiskas klīnikas tieši jauniešiem un bērniem. Who can't cope with life. Ar tiem, kuri They nespēj can't cope with loss. samierināties They ar can't dzīvi, cope kas nevar with samierināties ar zaudējumu, ar They ieslodzījumu, can't cope with anything that at all requires kas nevar them tikt galā ar to jebko, have kas courage, prasīt no viņiem have drosmi, a firm, būtu knowledge stingras of what is zināšanas par to, true, kas what ir is right, paties, kas what ir is wrong, pareizs, kas ir and the nepareizs, ability un to tā spēja stand for it. stāvēt par to.
The inner identity Iekšējā identitāte of these young people šiem jauniem cilvēkiem. is like I have this picture in my head. Man ir It's šī attēls you have bildē, this expensive, beautiful ka ir tāds ļoti watch. dārgs, skaists one of these pulkstenis. watches, that does everything. It tells you Tie mazie when pulksteņi, to kas sleep, dara when not visu, to kad sleep, how many pasaka, kad steps you gulēt, took, cik how daudz much you soļus ate, how pagāja, much you cik to died, esi all that papēdis, stuff. visu to mazo. Pasaka, mazs pulkstentiņš. Okay, they govern your entire life. All right? Un tas mazais pulksteņš, That's viņš a valda pār watch. visu tavu dzīvi, tāds mazs pulkstentiņš. And it's like somebody takes a sledgehammer Un ir tā, ka kāds paņem āmuru un izšķīdina viņu. and the whole thing is cracked Un and viss ir salūzis, And sašķambājies un nevar pafunkcionēt. cannot coordinate any of the data. Nevar vairs datus apgūt un salikt pa vietām. It's unusable. Un tas vairs nav lietojams. This is what's happening. Tas ir tas, kas notiek. People are sending their children away to college and they're coming Cilvēki home and sūta they're savus saying, bērnus "Oh, uz no, mācību we iestādēm, don't even koledžām. know who that is. Un tad, kad viņš atbrauc, mēs nezinām, kas tas tāds pa We cilvēku don't pie even mums know who that atbrauc. person is. Mēs vairs nezinām savu It bērnu. bears no resemblance to Vairs the nav child we raised. nekāda līdzība ar to bērnu, kuru mēs audzinājām. The cultural influence is Kultūras shouting so loud, iespējas, so loud ietekme and ir tik so long, skaļa, tik spēcīga, tik gara, ilgstoša, capturing the ka tā noķer attention uzmanību, of the young, sagūsta and jauniešu they are dependent on uzmanību, it un ka viņi kļūst atkarīgi no tās, because their own inner jo viņu identity pašu is so iekšējā weak identitāte ir tik so vāja, tik ļoti vāja, that they depend ka viņi ir atkarīgi on the world to no pasaules, kas reflect viņiem their identity. atspūgos to, kāda viņi ir, viņu And they identitāte. allow peer groups to Un identify viņi them. ļauj saviem Tell them who vienaudžiem they are. viņus identificēt un pateikt, kas tu esi. They allow cultural Viņi trends atļauj kultūras aktuāliem trendiem to evaluate whether they are an novērtēt attractive, viņus, ka viņi ir vai nu desirable pievilcīgi, person or not. vēlama, iekārojama persona vai nē. And the more dependent they become Un jo vairāk viņi on kļūst this atkarīgi influence through, no šīs ietekmes, through the media, through the computer, caur through mēdījiem, caur datoru, societal caur, expressions of fashion and sabiedrības sports, izteiksmi, music, caur etc. modes mākslu, sportu, mūziku. The more they become dependent, the weaker and weaker. Jo and vairāk weaker viņi and kļūst weaker atkarīgi no tā, that inner man jo vājāks un becomes. vājāks paliek šī iekšējā būtība, šis iekšējais cilvēks. The ability and the will Spēja un griba to resist pretoties is a huge ir part liela daļa, of sadaļa God developing our no tā, kā inner Dievs man. attīsta mūsu iekšējo cilvēku būtību. So we have an external Tātad identity mums ir ārēja identitāte, which we present, kuru mēs prezentējam, parādam citiem. but that is a very superficial, fragile. Bet tā ir Identity. virspusēja un salīdzinoši trausla identitāte. God says Dievs saka in 2 Corinthians and korintiešiem Ephesians 2. nodaļām un arī that he efeziešiem, gave us a ka specific viņš ir devis mums identity specifisku identitāti devis destiny un arī likteni, aicinājumu. before we were even born. Pirms mēs vēl piedzimām, Before we were even born. pirms vēl bijām piedzimuši. We already had an inner spiritual Mums jau bija identity. iekšēji garīga identitāte. What we create externally as we live our life Tas, ko mēs radam ārēji dzīves laikā, is often a mask. tā bieži vien ir maska. It's often not even very true Tas bieži vien pat nav patiesis vairs. and can change. Un tas var Can mainīties. change in our life. It's mutable. Mainās mūsu dzīves laikā. The Tas ir- inner identity, Bet iekšējā būtība, identitāte, it's immutable or tā unmutable. nemutē, tā nemainās. cannot Tajā nenotiek change it. mutācija. Tu to nevar mainīt. It is God-given, God created, To and Dievs it's tev ir never devis, tev radīja. To going to nevar be mainīt. changed one iota. Tur pat mazu sīku detaļu nevar mainīt. Paul speaks
continually in Pāvils the turpina un atkārto Testament, runā jaunajā derībā, encouraging people like Timothy iedrošina cilvēkus kā and Timoteju others. un citus. Concentrate, Timothy, on strengthening Koncentrējies, Timotej, lai tu stiprinātu Your savu iekšējo inner cilvēku, identity, iekšējo identitāti. because it is the inner identity that carries the strength Jo to tā ir iekšējā overcome identitāte, kas the dod battle spēku that we're in izturēt to cīņu, kurā mēs esam in our world. mūsu pasaulē. You will not overcome it with the external. Tu to nevari pārvarēt ar ārējo savu identitāti, Because the body wears out. jo ķermenis nolietojās. It's not possible for the body to remain at a optimum strength to fight an enemy Nav iespējas ķermenim palikt optimālajā stāvoklī, lai cīnītos pret ienaidnieku. but it is with the internal man. Bet to var izdarīt ar iekšējo cilvēku. It's interesting. I'll tell you a little story Ir about ļoti interesanti. Es jums izstāstīšu mazu stāstu, came up this year. It was very interesting. kas šogad parādījās manā dzīvē. There was a little boy who suddenly came to be prominent for a little while Bija mazs puisis, kas bija ļoti nozīmīgs kādu because laiku, people were interviewing him. jo cilvēki intervēja. And the story was that I think he was 11. I think he was Stāsts 11. bija, ka man tā liekas, puisēnam bija 11 But he gadi, was a small 11. bet viņš bija maziņš He was augumā, 11 actually gadnieks. quite a small boy, rather thin. Mazs tievs puisis. He didn't look like, the rough and tough. Viņš You know, neizstājās tāds athletic boy. atletiskais cīnītājs. And he came to school one day. Un vienu dienu viņš atnāk skolā Had his little backpack. ar mugursomu, And they were allowed to put patches on their backpack. un viņiem bija atļauts uzlikt Slogans tādas or symbols or uzlīmes, tādas, ko piestiprina pie mugursomām. And he had a Kādi patch attēli? on his backpack, Un uz viņa somas viņš a bija very uzlicis known symbol. ļoti zināms simbols, There's a snake, kur ir čūska, and the snake is like a cobra rising up to kur tā kā strike. kobra, kas paceļās, lai iekostu, uzbruktu. And the words on it are "Don't tread on me." In other words, don't step on me. Un tie vārdi bija nekāp man virsū. Don't step on me because I will bite you. Nekāp man virsū, jo es tev iekodīšu. Now, this is a very known slogan. Tas ir ļoti zināms It happens sauklis. to be the slogan Tas of is- New Hampshire. Ņūhamširas vietas tāds teiciens. So this state has as a slogan New Hampshire, don't tread on me. Šajā Ņūhamširas štatā ir šāds teiciens. Nekāp man virsū. Okay, and it's very much a known Un tajā ir slogan zināms of the revolutionary era, revolucionārs 1700s, teiciens, kas ir kā mantojums no 1700. gadiem, when America was fighting against the heavy foot of Britain. kur Amerika cīnījās pret Lielbritānijas varu un valdību. And so as the soldiers began to fight for their freedom and their Un kad independence, zaldāti cīnījās par savu From neatkarību un brīvību, un, Britain's lai viņi control, būtu atbrīvot no Lielbritānijas they flew kontrolas, this flag. tad viņiem bija šāds karoks. Okay, so this little boy puts this on his backpack. Tātad mazais puika uzliek šādu And he uzlīmīt savu somas Comes to tādu school, žetoniņu. Viņš And atnāk uz and skolu, the teacher says you can't have that on your backpack, un skolā saka, to tu nevar likt uz sev somas, and you have to go see the principal for disciplinary action. You can't have that. un tev jādodas pie direktora, lai viņi tevi nodisciplinē par tām rīcību. So the little boy is sent to the director or the principal's office, Mazo puisēnu aizsūt pie direktora, and the principal says to the teacher, why can't he have that on his backpack? un direktora prasa skolotāju, kāpēc viņš to nevar nesāt uz savas mugursomas. And she said, Un viņa saka, well, because it's racist, tāpēc, ka tas ir rasisms, because it comes from the Civil War period, jo tas nāk no pilsoņu kara perioda, which is a total
untruth. kas ir pilnīgi Truth at all. nepatiesība, ka tie ir meli. This was a very, very smart little boy. Tas bija ļoti gudrs puisēns Great parents. un ar lieliskiem vecākiem. And his parents had been reinforcing Viņu the school's vecāki, education for many years because the school's education is really quite inadequate. viņi tā kā pretojās, bet papildināja, lai nu, skolas izglītība nebija pietiekami plaša, un viņi bērnus paši And he mācīja. was reading all the Un viņam bija jālasa Tuttle twin papildus, books. These are books that are just kaut kāds great. īpašs grāmatas, kas ir īpaši And, lieliskas vēstures droši vien. and they were teaching him all the time at home, Un mājās viņam mācīja, building out his education. lai viņš paplašina savā izglītībā savu He skatījumu. knew his history. Un viņš zināja savu He knew it. vēsturi. Viņš to zināja. And so the principal asked the teacher. The Tad teacher said, well, direktori because prasīja it's sexist. skolotājai, un skolotāja saka, ka tas ir rasisms. And the little boy said, Un mazais puisēns saka, it's not. tā nav taisnība. It's from the revolutionary era. Tas nāk no revolūcijas So the laika. principal calls up his mom Direktori pazvana mammai and said, can you come in to meet with the teacher un jautā, and vai jūs me varat and atnākt un satikties ar little boy skolotāju, ar mani, and- puisēnu un arī jūs. Yeah. So the four of them are there. Nu, tagad 4 viņi ir kopā, And this happened to have been videoed. un tas tika nofilmēts. That's why we have the video of it. Tāpēc mums ir šis video, ka mēs to varam. And Redzēt. so the principal starts out by Direktori asking sāka un the jautā teacher, skolotājai, how did the little boy break the rules? kā Okay. mazais puisēns ir pārkāpis Why is this noteikumus, racist? kāpēc tas ir rasisms. And she tells her thing. Skolotāja izstāsta savu Little viedokli, boy's quite quiet. un viss ir diezgan klusi. And they ask his mother. Tad paprasa mammai, And, the principal does, and his mother says, well, I think that un mamma saka, my son could speak for himself. I don't manuprāt, think I have to speak mans for him. puika varētu pats par sevi I think he pateikt. knows quite well. Es domāju, ka why viņš he diezgan wore it. labi zina, kāpēc viņš to I nesāja. think he should be the one. Un that tāpēc es says. domāju, ka viņam vajadzētu būt tam, kurš izstāsta to. So he's the last one they ask, of course. Un tad viņš ir pēdējais, kuram viņi And visi so- paprasa. This little boy, they ask him, and such Mazajam puisēnam a paprasa. skill of Un viņam ir tāda prasme, being able to articulate clearly ka at viņš 11 years skaidri old, spēja izteikties jau 11 gadu vecumā. and with a grace, Un ar tādu žēlastību, tādu cildenumu sevi. And he says he goes through the history, Ka viņš of iet his life. cauri savas ģimenes vēsturei. gives dates, Viņš iedod battles, datumus, kad And bija names. cīņas, un vārdus. and the teacher is like Un skolotāja muta vaļā. totally humiliated Pilnībā pazemota by this little boy. no mazā puisēna. He was not. He didn't have a bad attitude. He wasn't. Viņam nebija slikta attieksme, sarcastic, or viņš he nebija wasn't, sarkastisks, Any kind of bitter. He just viņš nebija sarūktināts, viņš knew what vienkārši he knew. zināja to, ko viņš zināja. So he became actually quite famous for a while because Un this kādu video mirkli went viņš bija around. diezgan slavens, tāpēc, ka tas video bija publicēts. And a lot of people had them on had them on their podcasts. For a while. Un daudziem cilvēki aicināja viņus uz intervijām. I listened to a couple of those podcasts Pāris because you're šīs sarunas asking es esmu redzējis. somebody spontaneous questions Jo tad tu prasi cilvēkiem spontānus jautājumus, that you don't have time to think about. You must ka tev have nav a laiks certain confidence pārdomāt, to bet tev speak jau ir on a jābūt microphone. pārliecināti, lai runātu par to. And everybody was so impressed with this little boy. Visi It was ļoti just bija amazing. iespaidot no tā puisēna, But at the end, bet pašās what beigās impressed me the most tas, kas mani ietekmē was visvairāk, one interviewer said, bija, kad viens intervētājs teica, because he was suspended from school. jo puisēnu nevis izraidīja, bet viņam, He couldn't go to school. ja viņš nevarēja iet uz konkrētu laiku Because uz skolu, They viņš had tika said tā you're kā suspended. atcelts. Nedrīkst skolu apmeklēt. So of course they were forced to retract that, and the little boy came back into school. And the Protams, first- tas izraidījums bija jāatceļ, un viņš puisēns atkal atgriezās skolā. And the first time he Un came pirmo back, reizi, kad viņš atgriezās skolā, this interviewer said, well, how did it feel
Šis for you intervētājs to come prasīja, back to school. kāda bija tava sajūta, kad tev pirmo reizi bija pēc tā Because incidenta everybody jāatgriežas was uz making skolu, fun of you, jo visi everybody droši vien was par tevi saying you're a ņirgājās un racist, teica, ka tu esi rasists. and everybody was turning away from you. So Visi no how tevis was it to pagriezās. come Kā back in tas bija school? atgriezties skolā pēc tā? And he said, well, Viņš teica, it was nu, mostly good. pārsvarā jau bija labi. He said, of course, there were those who were Bija tādi, still kas vēl not joprojām talking to me nerunāja ar mani and weren't going to be my friends. un nebūs mani draugi. He said, but you know, Bet when I zini- came back, Kad es atgriezos, there were 6 more of those patches on other boys' bija backpacks. vēl šie 6 uzlīmes uz citu puišu somām. And the interviewer said, well, Un intervētājs does teica, that make you really sad? Are vai you tas tevi sorry that skumdina, vai tev žēl, you know, maybe it would have been better not to wear it, not go ka through varbūt that? būtu labāk neiet tam visam cauri, nebūtu nēsājis? And he said, no. Viņš teica, nē, He said, it hurts a little bit mazliet sāp, when people don't like you, ka cilvēkiem tu nepatīc. but I think it's better to stand for Bet what es is domāju, true Labāk pastāvēt par to, kas ir taisnība. and not have everybody like you. Un tad ne visiem tu patiksi. This is a boy whose inner man Tas ir has been puisēns, kura strengthened by iekšējais his, cilvēks ir parents stiprināts no saviem and his vecākiem, upbringing. no viņa audzināšanas. he knows who he is. Viņš zina, kas viņš ir. And the external man is Un not very big and ārējais impressive cilvēks for nav 11. iespaidīgs un spēcīgs tādam But the 11-gadīgam inner zēnam, man bet iekšējais is cilvēks strong as I am. ir spēcīgs tā Jā. kā no Dieva. And Jā, this is tikpat what spēcīgs kā es. we are being called to. Un tas ir tas, uz At ko this mēs esam time. aicināti šajā laikā. After World War II, I was Pēc born at otrā that time. I pasaules was karš- born right kara when- Es World War piedzimu II tieši was tad, kad ending. otrais pasaules karš beidzās. And of course, that was a very difficult time. Both world wars, World War I, World War II, Tas bija ļoti grūts laiks pasaulē, gan were pirmais, times gan of otrais pasaules great karš. hardship everywhere. Bija ļoti lielas sāpes un grūtības A visur. huge amount of destruction, Bija liela iznīcība, food and all kinds of goods rationed. ēdiena un visu citādu resursu trūkums. A tremendous amount of men killed, Ļoti daudz vīriešu bija nogalināti. and many women leaving their children to Ļoti go and work daudzas in sievietes atstāja factories savus because their bērnus, lai husband was viņas dead. dotos uz, lai varētu strādāt uzņēmumos. Difficult time. Tas Not bija enough ļoti food, grūts laiks, nebija pietiekami daudz but pārtikas, people were strong. bet cilvēki bija People were spēcīgi. really strong. Tiešām spēcīgi cilvēki. And they were not shriveling in self-pity. Un viņi nebija sačokurojušies pašnožēlā. In the 50s, 50. America. gados Amerikā things began to be very prosperous. Nāca tāda uzplaukums. It was a time of great prosperity. Bija liela labklājība. Bija. The men came back, they began Vīrieši to restore atgriežās, viņi sāka atjaunot, the countries, they valsti. began to restore the industry. atjaunoja industrijas. That was no longer captured for wartime. Neviens netika production. tā teikt, aizslēgts, lai producētu, lai ražotu karam. And the people became really in the 50s very complacent. You know that word? Like calm, like yeah, well, just let it obedient. complacent with whatever comes. Tajā laikā Don't cilvēki cause any waves here. Let's kļuva not tādi ļoti shake the mierīgi, boat. tādi Yeah. tā kā neko nevajag uztraukties, nevajag tur to laivai mainīt virzienu, viss bija tādi mierīgi, tādi apmierināti, tādi, jā, tādi pakļāvīgi tam resursiem. Tā. So people became more prosperous, more abundant. Cilvēki kļūtu Their bagātāki, inner peļņu man nesēši. became weaker, Tomēr iekšējais cilvēks Weaker. kļuva vārgāks. weaker, and weaker. Vārgāks un vārgāks, vājāks. They became less able to Viņi, resist viņu spēja pretoties, samazinājās and to overcome un spēja Negative pārvarēt situations in their negatīvas life. situācijas savā dzīvē. So the government came Samazinājās. in Ienāca valdība and started expanding un paplašināja
their welfare resources to people in different areas. Paplašināja no valsts dotas dotācijas, tā teikt, pabalsti no valsts tika And so organizēti people became daudzās jomās. even weaker. Un cilvēki kļuva vēl aizvien vārgāki. The government will provide for me. Valdība par mani The government parūpēsies. will give me this. Valdība man iedos to un to, And they became weaker. un viņi And weaker. kļūt aizvien vārgāk un vārgāk. I do believe that we are in one of the weakest generations that America has ticu, ever known. Ka right mēs now. dzīvojam šobrīd vienā no visvājākajām paudzēm I Amerikā, think kāda it's jebkad about ir to bijusi. change. But Es domāju, ka tas tūlīt mainīsies, up to this point, bet līdz šim mirklim they are in no way viņi nekādā veidā ready to win nav a spējīgi battle uzvarēt cīņu against the pret Antichrist Antikrista spirit garu. preparing the world for takeover. kurš sagatavo pasauli, lai viņš varētu pārņemt valdību. This is a part of the postmodern tenets Šī ir daļa no of governance. tādiem principiem, kas ir no postmodernisma. In terms of deconstructing everything Tajā in veid- society Nozīmē, that ka will viņi dekonstruē visas būtības ierīces, that will visus sadaļas sabiedrībā cenšas izjaukt. that will facilitate the strengthening of the inner man. Tās dekonstruē visas jomas, kuras varētu stiprināt iekšējo cilvēku. Therefore, Tāpēc we see a complete mēs redzam indifference, a complete attitude of indifference toward the pilnīgu evil which is bezrūpību, slowly stalking us. neieinteresētību, tādu, tā kā atstāja novārtā, viņi par to nerūpējās, ka viņi nejūt, ka ir ienaidnieks. They can't understand Viņi nevar the saprast, real motive behind that evil. kāds ir īstais motīvs zem tā ļaunuma. They refuse to see it Viņi as a planned assault atsakās to redzēt, ka tas the ir plānots strength of the seed uzbrukums, of woman. ka tas būtu speciāls uzbrukums sievietes sēklai. Because when Adam fell, Jo tad, kad Ādams he krita gave the kārdināšanā, kingdoms of this world Viņš over. atdeva pasaules Satan. valdīšanu Sātanam. Those kingdoms meant for us Un nu šīs valdības, on kas bija this earth paredzētas mums šajā are in pasaulē, ruins. tās ir drupās. In ruins. That's why Isaiah has the prophecy, I will Tāpēc I will Iesejam ir rebuild the pravietojums, ka es uzcelšu drupas pa jaunam. Jesus Christ came Jēzus Kristus to bring the nāca, kingdom of God lai nestu Dieva valstību to the earth uz pasauli through caur the Holy Spirit Svēto into garu, man, kas resident ienāk there. cilvēkā, kas tur mājo, So he would have lai viņam būtu the power of the spēks, Spirit gars, of ko God dod no and the Dieva kingdom of gara, heaven no to debesu valstības, restore lai viņi the atjaunotu kingdoms of this world. šīs Take pasaules them valdību, valdīšanu, ka viņš Restore paņem them varu back. atpakaļ, viņš atjauno To their original purpose. uz oriģinālo mērķi. God is not going to protect you alone. Dievs tevi nesargās vienu pašu. We are in co-authorship of Mēs esam kopējā sovereign rule. valdībā, With kopēji Christ. valdam ar Kristu kopā. Ephesians 2. Efeziešiem 2. We were resurrected with Christ Mēs esam augšām celti ar Kristu in spirit garā, to sit in heavenly places. lai būtu debesu valstībā. Now, not when we die. Now, Bet tas nav tad, kad mēs We are nomirtu, there bet in tagad mēs spirit. tur esam svētajā garā. and have an open Un mums ir atvērts portāls, through the spirit. pieeja un caur garu, caur svēto garu. We are co-ruling, governing, Mēs now. valdam kopīgi jau tagad.
And those of you who attended the Un tie, kas Ascent to Glory seminar last week, bija otrdien uz semināru, then you are No very spožuma uz much spožumu. in knowledge of the main mandate we have on our life, which is to tad mēs govern, saņēmām, to ka govern, mūsu mandāts uz pasaules Govern. ir valdīt. to govern Valdīt. every single moment of our life, Katrs every mirklis choice we mūsu make, dzīvē, to katra govern, izvēle, ko mēs darām, tā ir valdība. to govern that Valdīt choice and bring šo it in izvēli, un to alignment with ienest the will of to, God. lai tā būtu saskaņot ar Dieva gribu. That, excuse me, that is Atvainojiet. how we begin Tas to ir tas veids, strengthen kā the mēs inner sākam man. stiprināt iekšējo cilvēku. In order to do that, Lai we mēs have to to be izdarītu, watching. mums ir jāskatās, We jābūt have to modriem, be those jāvēro. watchmen on the Mums ir wall. jābūt šiem sargiem uz Aha, I see it. sargtorņa. Es redzu Okay. tur tālumā. He's 5 miles out. Viņš ir 5 jūdzes Yeah, attālumā. it's just a speck, but I see him. I Viņš tikai recognize. mazs kukā, bet es jau atpazīstu. Tas ir viņš. Okay, be ready. Esiet gatavi. You can't be asleep. Tu nevari būt You cannot guļošs. sleep Tu nevari gulēt. because the enemy will Jo put a pillow over your ienaidnieks head. uzliks spilveni tev pār galvu. And when you finally do wake up, Un kad tu pamodies, you won't have enough strength left to fight it tev off. vairs nebūs spēka, lai You can't cīnītos. sleep. Tu nevari Be gulēt. awake Esi modrs and be listening un for the horn. klausies, kad sauks trauksmes signāls. And when it blows, Un kad tas tiek and you feel pūsts, that un tu fear, jūti anxiety, šīs bailes un Don't run. satraukumu, don't nebeidz, close your eyes. neaizver acis. Say, God, where's my weapon? Tu saki Dievam, kur What ir do I mans use here? ierocis, How ko es do te I govern uzmantoju, this? kā es šito varu He will pārvaldīt. tell you. Un viņš tev He absolutely pateiks, will tell you. viņš tev pilnībā pateiks priekšā. He's in partnership with you. Viņš ir ar tevi kopā, jūs esat partneri, jums ir He'll tell you derība. exactly Viņš how pateiks spiritually precīzi, kā garīgi to overcome pārvarēt to. this. I'm going to tell you a story at the end here Es jums beigās to izstāstīšu stāstu, demonstrate that. kas to demonstrē. She could preach for a while. Viņi varētu kādu laiku pasludināt. There are two choices we have. Ir divas izvēles, kādas mums ir. We can govern Mēs varam valdīt our will, mūsu gribu, or we can act like we are a chameleon. vai mēs varam darboties tā, it kā mēs būtu hameleons. Do you know this little lizard? Vai jūs zinat to ķirzatiņu? He's an interesting little lizard. He's Ļoti very interesanti. actually quite Ķirzatiņa tāda ļoti ornamental. I mean, ornamentāla, he's tāda quite interesanta, skaists. He's usually known for changing his colors. Viņu parasti atpazīst no tā, ka viņš maina krāsas. But people think that, Bet okay, cilvēki domā, he jumps on this leaf ka that's viņš red and uzlēc he uz turns lapas red uz- and he jumps on un ir this leaf and sarkans, viņš he's pārvēršas green, sarkans, so viņš jāpārlis That is uz not the zaļu case. lapu, bet tas nav tas gadījums. This is a truly interesting little animal. Tas ir ļoti interesants mazs dzīvnieks. And I pull him out as an example because he's very Es viņu illustrative of what we dodu do. kā piemēru, jo viņš ir ilustratīvs tam, ko mēs darām. He's quite a loner. Viņš ir He vientuļnieks. doesn't really even care for other people of his Viņam own species. īsti nerūp other pārējie lizards sugas of his own brāļi. species. Citas ķirzakas hameleoni neinteresē. He likes to be alone. Viņam patīk būt Likes vienam, to do his own thing. darīt savas lietas. Yeah. So when he turns colors, Tad, kad viņš maina krāsas, it is not to adapt tas nav, purposefully lai mērķiecīgi adaptētos to his environment. savai videi. It is because somebody ir- threatens him. Tas notiek tad, kad kāds viņu apdraud. And so he turns, Un tad viņš he can turn pārvēršas. almost any color in the rainbow, which is Viņš interesting. gandrīz visās varavīksnes krāsās pārvērsties, kas ir He's ļoti quite, interesanti. quite an extraordinary little lizard. Viņš ir ļoti īpašs He turns ķirzaks. a color to frighten them away. Viņš to maina intimidate them. krāsu, lai iebaidītu to uzbrucēju. However, Bet when he tomēr, is at peace tad, kad viņš ir mierā and he doesn't sense any danger, un viņš nejūt nekādus he bīstamību, will become the color viņš kļūs par krāsu. of where he is. He will Tam, kur completely viņš ir. melt into Viņš pilnīgi saplūdīs
environment ar so to that nobody vidi, comes kurā to viņš mājo, destroy him. lai neviens nenāktu viņu iznīcināt. And this is a really good picture Un tas ir ļoti laba tāda vizualizācija. because that's what we do. Jo tas ir tas, ko When mēs we darām, allow kad mēs culture atļaujam and kultūrai society un sabiedrībai and our peer groups un mūsu vienaudžiem and our Facebook and un WhatsApp, Facebookam un family, WhatsApp un visām pārējām when we allow sociālo them tīklu ģimenēm, kad to mēs viņiem atļaujam identify us, identificēt to mūs, tell us who we are. ka viņi pateiks, kas mēs esam. We just turn their color Mēs vienkārši mainām krāsu un pieskaņojamies viņiem. and we go, oh, yeah, that's who I am. Un jā, es esmu tāds, Because we're not really certain who we are. jo mēs īsti neesam pārliecināti par to, kādi mēs Only esam. God Tikai can Dievs reveal var your atklāt internal tavu identity. iekšējo identitāti. But Bet the act of resistance šī darbība, šis akts, ka tu pretojies, is one of the most powerful ways ir viens no visspēcīgākajiem your inner veidiem, identity kad tava is iekšējā revealed. identitāte tiek atklāta. I'll give you an example. Es jums parādīšu piemēru no manas About dzīves. 10 years ago, I was in Poland and we were doing our 10 summer gadus street atpakaļ mums theater bija vasaras iela productions teātris Polijā on the streets. uz ielām. And we were in Gdansk. Bijām Gdanskā, This is a lovely city. ļoti skaista pilsēta. And we had gone to dinner. It was our last night. Devāmies vakariņā, We decided to vakariņās bija To pēdējais take this vakars. night and sort of celebrate. Tā We kā I nosvinēt was with šo. my leader. Es biju ar uh, savu blakus vadītāju, It was just her and I. tikai es un viņa. And we went for a place to eat, and then we came out of this place. Mēs devām uz vietiņu, kur paēst, un And devāmies we ārā were no turienēm walking along a un canal, gājām garām kanālam. and water was there. And it was Ūdens tur about bija. dusk, so it Un wasn't tur real bija light. Tāda jau apmācies tāds, nebija īsta gaisma. I was carrying a basket as I usually do. Yeah. Es nesu groziņu, kā parasti ar savām mantiņām. My money thing in Tur there. and naudiņa few kaut things. kādas tādas pāris lietas. And she was wearing a little shoulder purse. Not, Un not viņai very bija big, hung plecu down soma. here like Nebaigi this. liela, bet tāda maziņa And šeit. over her shoulder. Pāri So just one plecam. shoulder. Tikai viens plecs. Wasn't crossed her body. Nebija krustā ķermenim, vienkārši uz We were pleca. walking along and talking. Mēs gājām pa šo gar kanālu un And runājāmies. Un pēkšņi, Like lightning. kā, I never kā saw zibens, I never saw something happen so fast. es in all my neko life. nebiju redzējis, ka tas notiek tik ātri manā dzīvē. Like a blitz of lightning. Tā kā zipsnis no zibens. 2 young men Divi jauni vīrieši ran out of the bushes, izskrēja no krūmiem, snatched her paķēra viņas somiņu and began running. un sāka skriet. Now Monica Monika is a very strong-willed. ir ļoti Person. spēcīgas gribas She's very cilvēks. quiet. Viņa ir ļoti Very, klusa. very quiet. Ļoti, Not like ļoti me. klusa. Nevis tā kā es. All right. But she is Bet viņa ir strong-willed. spēcīga griba. Well, she determined she was not going to let go of it. Un viņa izdomāja, ka viņa nelaidīs to somiņu vaļā. So it was between them and her. Tad nu bija cīņas starp viņu un viņiem. But there are 2 of them. Bet tur viņi bija divi. And they are running. They're not standing still Un having viņi a jau tug of war. nestāv. They're running and Viņa dragging skrien her. un velk viņu līdzi. They're dragging her over the land. Viņa velk viņu pa And she zemi. refuses to let Un go viņa nelaiž savu somiņu vaļā. of this. And they are going fast. Un viņi cenšas skriet And they're ātri. moving toward the canal. Un viņi jau iet uz kanāla pusi. And this is all happening in seconds. Un tas viss sekundēs notiek. And I have this vision Un man ir tāda vīzija, that they're going to drag her ka viņi viņu to the aizvilks canal līdz and push kanālam, her in iegrūdīs iekšā a boat waiting there, kaut kādā laivā, And kas they're tur gaida, kidnap her. un nozags viņu. And I'm running after her. Es skrienu viņai pakaļ, And I'm starting to scream at the top of my theatrical lungs. And I es can do kliedzu, that cik really skaļi no loud. savām teātras plaušām, Really cik vien skaļi varu. Man labi skaļi Make no sanāk. mistake. Nekļūdieties, riktīgi skaļi.
So much so Tik that ļoti people skaļi, on the other ka side of the cilvēki canal otrā pusē having kanālam, dinner kas were vakariņoja, shouting, pēkšņi "Do you need kliedz, help?" vai jums vajag palīgā? But there wasn't any time to Bet wait nebija for laika, somebody to lai come. gaidītu, ka kāds varētu atnākt palīgā. And I leaped at Monica. All I could see Un es lecu uz Moniku, was her un hat viss, ko es redzēju, viņas galvu, being dragged. ka tā tiek vilkta pa zemi. That's all I could see. Tikai to vien I redzēju. ran and I grabbed a hold of her Es hair. skrēju un paķēru viņu aiz matiem, And I said, no matter what, I don't care if un her es teicu, scalp comes off. lai nu tev tā They're not visa getting āda her. atplīst, tu netik tevi nepaņems prom. I grabbed a hold of her Es hair iegrābos viņai matos and hung on for dear life. un turējos tā kā pie dzīvības. At that moment, Tanī mirklī the two men made a fatal mistake. divi vīrieši kļūdījās, fatāli There was kļūda. a tree, Tur bija koks. and they were running, both Un Viņi dragging skrēja, abi divi vilku her tos. by her purse. By Viņu the vilku pēc strings of it. somiņas bez tā striķa. And they made a mistake. Viņi They kļūdījās. split the tree. Viņi gāja katrs pa savā virzienā apkārt kokam. And so Monica and the purse got snagged by the tree. And Monika they un were forced to let somiņu go. paķēra, tas ieķērās kokā un viņam bija piespiedu kārtā jāatlaiž viņa. And they ran. Yeah. Un viņa aizbēga. Slāva Dievam! And when we recovered, Kad mēs atguvāmies, Monica was so funny Monika bija tik smieklīga. because I said, Jo es teicu, why didn't you scream? kāpēc tu nekliedzi? Well, she was silent. Jo viņa visu tā laiku bija I klusa. said, why Es didn't viņai you teicu, scream? kāpēc tu nekliedzi? She said, I Viņa don't know. I teica- was thinking about it. Es nezinu, es domāju par to. And then when you screamed, Un I tā, kad tu thought, kliedz. that's a good idea. Es domāju, ka tā ir laba doma. And we were walking home. Un mēs gājām Both mājās. of us were quite shaken up. Abas you know. tādas If ever satricinātas no you're tā. assaulted, there is this Vienmēr, kad tev ir penetration uzbrukums, into tev ir tāds satricinājums your- iekšā. And we were really quite shaken up. We were Mēs walking bijām home. satricināts un And ejām I said, mājās. You know, I said, did I hurt your Un es head too viņai much? prasu, vai es tev neesmu izdarījis pāri, ka es neesmu parāvis tev galvu pa daudz. She said, no, Viņa no, teica, nē, it's- nē, I nē. still have my hair. Man vēl visi mati ir vietā. But I said, you know, Monica, Bet es teicu, zini, Monika, the most profound thing about this visbūtiskākā this lieta incident šajā tonight incidentā, šajā naktī, vakarā, is I never knew ir tas, ka es nekad how nezināju, committed I was cik ļoti nodevusies es in esmu love. to you. mīlestībā pret tevi. Because in that moment, Jo I tajā truly mirklī would have es gone into the patiesi water with her. Būtu lekus Truly, ūdenī ar viņu. Patiesi would būtu ielikusi. And I said, I didn't know Un es teicu, that es nezināju about to my character par savu or raksturu. myself. par sevi. So resisting Tātad pretojoties, is one of the best pretestība ir ways viens no vislabākajiem that veidiem, our inner identity is kā mūsu revealed to us. iekšējā identitāte tiek atklāta mums. And we begin to understand Un mēs sākam saprast, who God truly made Kāds us to be. kādus Dievs mūs ir radījis. In the military, Militārā armijā you are required, tev ir take an pieprasīts, oath tev in ir the zvērsts, United States military. ko tu, un Amerikas Savienotā valsts armijā, You take an oath to defend tu ņem zvērstu, ka tu your aizsargāsi country, both savu valsti, inside, gan from inside iekšējā, evil and no outside iekšējā evil, ļaunuma un ārējā ļaunuma to the death. līdz nāvei. It's a solemn oath. Tas ir zvērsts. And so therefore, Un tāpēc there is in the military's code of ethics, militārajā kodā, ētikas which kodā, you must agree to, kam tev ir jāpiekrīt, and is punishable, criminally punishable un within par the ko military kriminālā system. kārtā, likuma kārtā tiksi sodīts, ja if tu you tam do not- neklausīsi. If you do not carry out Ja tu that nepiepildi šo ētikas kodu, and at the neizpildi. top of the military Un code viens no pirmajiem is punktiem ētikas kodā you must resist the enemy.
Tev ir actively. jāpretojas Must ienaidniekam resist efektīvi un The aktīvi. enemy actively. Tev ir aktīvi jābūt Wherever pret you find ienaidnieku, lai arī pret ko tu cīnītos. Well, on the field, okay, Nu, that's a bit obvious, okay. That's what we're there Atrodoties for. kādā teritorijā zemē, tas ir diezgan skaidri But redzams. if on the field you drop back so Bet, ja that teritorijā tu esi you're in a aizmugurē, safe zone and you don't have tādā to engage drošības very zonā, un much, tu neesi tajā kara zonā, tev tā kā nav jābūt aktīvam. that would certainly be criminally Ja tu punishable. aizēji tajā aizmugures zonā, tad You would be tu par court-martialed, thrown in tevi par to prison, sodīs, and- tevi ieliks whatever. cietumā, tev tiks likuma or kārtā. if you leave sodīts. your place of Jeb duty. arī tu atstāji savu pienākumu vietu, kur tev jāpild, bet tu to So atstāji, if tad you're arī. If you're on guard, Ja tev ir jābūt and your sargam, shift of guard to watch un is, tava is ir- between 3 a.m. in the morning and 6, yeah? Un tev ir jāstrādā no 3 līdz 6 no rīta, And you think, okay, I'm going to take just 2 minutes. I'm going to go leave here and go get a cup of coffee. And un tu come domā, es uz back." 2 minūtēm aizskriešu, paķeršu kafiju un atgriezīšos. No, you would be criminally Nē, prosecuted. par to tev for krimināli abandoning your- apsūdzēs, par to, ka tu esi your atstājis watch. savu posteni. And what is really interesting, Un because kas ir my tiešām son is a interesanti, retired jo lieutenant mans colonel dēls, in nu the jau Air ir, Force, so I like to uh, ask him military questions all the time. nu tajā armijas jomā, tā kā pensijā jau aizgājis, bet es viņam prasu šos armijas jautājumus, kā tur ir. And I asked him, I said, well, okay, so how does that apply if you are in a concentration camp or a labor camp Un for es viņai prasu, prisoners? a, kā tas notiek, ja tu esi koncentrācijas nometnē, tu esi Some are cietumā, there tu for esi years. sagūstīts, un cilvēki tur gadiem ir. And he said, it is Viņš teica- absolutely mandatory that you try to escape every day. Tev ir pilnīgs mandāts katru dienu centies aizbēgt. You must be planning to escape. Tev ir visu Every laiku day. jāplāno izbēgt. and Katru doing dienu. everything you Un can jādara viss, ko vien tu vari to izdarīt. not agree with the enemy's Lai captivity of nepiekristu, you. lai nepiekristu, ka ienaidnieks tev ir You sagūstījis. can't say, okay, well, what Tu can I do? nevari teikt, I'm ko nu here man under darīt, esmu persecution sagūstīts, and viss man dara pāri. No, you Nē. must be trying to figure out Tev ir jācenšas how izdomāt, to izgudrot, escape. kā izbēgt. You must resist the Tev enemy. ir jāpretojās ienaidniekam. And if you make it out of there, Un ja tu tur and tiec you never dzīves ārā, tried to resist the bet tu enemy, neesi mēģinājis pretoties ienaidniekam, when you get back home, tad, kad tu atgriezies then you mājās, for sure would be court-martialed. tad tev tiks militārais And sots, I tiks said, well, piesiets. how would people know? Un es teiktu, kā tad cilvēki zinās? You know, you're over there in some jungle. Tu tur camp. džungļos kaut kādā nometnē esi Who would noķerts, know? sagūstīts. Kā tad And he said, Savējie you're not there zinās. alone. tu jau tur neesi viens? There are other prisoners Tur jau ir citi cietumnieki, who are abiding by their oath. kas klausa savam zvērestam, They for sure will testify against you. un viņi liecinās par when you get tevi. back. And I thought that very interesting Un es domāju, ka tas ir ļoti interesanti. because we often find excuses for why we can't do something. Jo you know? mēs bieži vien atrodam iemeslus, kāpēc mēs to un to Well, I nevaram really know izdarīt. I should do that, but you know, I Es don't zinu, have ka any to money vajadzētu to darīt, do bet man nav that, and naudas, lai to It's izdarītu. hard for me to Man ir yeah, grūti travel and ceļot, braukāt apkārt. we're full of excuses. I mean, we have Mēs as many pilns ar excuses as attaisnojumiem. the tree has falling leaves at this time of the Tik year. daudz tā kā koku lapas krīt no kokiem. Attaisnojumi mums ir, But there aren't any excuses. bet nav attaisnojumi We īsti. are simply to find a way. Mums ir vienkārši Find a jāatrod way ceļš, to jāatrod resist the variants, enemy. jāatrod veids, kā pretoties ienaidniekam. And so over the last 4 years since Tad I've been pēdējo 4 gadu laikā, resettled in America, kad esmu atkal atgriezusies Amerikā, I have found God has turned esmu atklājis, ka Dievs ir pagriezis the not the focus, but the manner of ministering to that focus nevis fokusu, bet manieru veidu, kādā es uz to koncentrējos. way, Tādā liela pārmaiņa. like 360 degrees. Tā kā yeah, pa 360 grādiem. right across 180 degrees, the Un exact vēl opposite. pāri uz 180 grādiem. Tieši pretēji. And people during COVID, Cilvēki Covid laikā. lots of people Daudz said, well, we cilvēku can't teica, do anything. Mēs taču neko We're nevaram locked down darīt. here. Okay? Mums ir We have lockdowns. to
we can't do anything. What can Mēs we do? neko nevaram darīt, to ietekmēt And God nekādīgi, ko gave lai me dara. the scripture in Joshua 3 Un Dievs man deva rakstu when I vietu no Jozos, first moved to America. kad es atgriezos Amerikā. And he said, this is where Joshua has all the Un tur ir tā vieta, Israelites, kur Jozo ir visa šī Izraēlas tauta, waiting to go across the river. kas yeah? gaida, lai varētu iet They're pāri not allowed upei, yet. ka viņiem vēl nav ļauts. And then the Lord says to Joshua, okay, tell them when they see the Ark of the Covenant coming Dievs on the saka, shoulders of the priests, then they go. Dievs saka, kad ir jāsagaida, tad, kad jūs redzat derību šķirstu, tad jūs varat iekāpt. They leave the place that they're in. They must leave that place. Tā And vieta now ir they must jāatstāj follow the un ark. ir They must jāsargo follow the derības presence šķirstam, of the Lord. jāsako Dieva klātbūtnei. So you have to discern where the Lord is moving. Tātad tev ir jāizšķir, kur virzās tas But kungs. this was the really interesting part of Bet this bija tāda viena word. specifiski interesanta daļa no tā vārda. It says, but don't follow the ark too close. Bet nesako derības šķirstam pārāk tuvu. Stay 1,000 cubits back. Paliec 1000, tos garuma mērvienības atpakaļ aizmugurē. Because Tāpēc, ka you have not been this way before. tu neesi gājis šādā veidā pirms tam. And it's like a car that Un follows tas ir tāda kā mašīna, kas Another sako car. otrai mašīnai on the highway. ātrai uz ceļa šosejas. The guy is going to a place. He tells his friend, okay, just follow me. We're going, Un tad you know where draugi that place sarunā. is. Es tevi vedīšu uz to vietu, un tu man sako. Just follow me. Sako man. And you're following along, Un tu a brauc car līdzi, length sako. back. To, un vienas mašīnas attālumā no nākamās. Well, you know where that place is. Un tu zini, ka viņš And we zina, kur always tā go to the vieta ir. place like that. Un mēs vienmēr dodamies uz to vietu tādā veidā. Suddenly the car in front of you goes, Bet pēkšņi tā priekšējā mašīna Turns pagriežās left, you pa kreisi. wait a minute. Un tu tā, pag! Wait a minute, what happened? Pag, Where'd the kur car notika? go? Kur tu pazudi? What is that? I don't know that way. Pag, es to ceļu nezinu. Where is it? Kur viņš palika? God is saying, don't predict. Dievs Don't saka, think neparedzi, you nedomā, know. ka tu zini, How I'm leading you. kā es tevi vadu. Stay back. Enough Atkāpies so you pietiekam can daudz, see lai tu varētu when redzēt, I turn. kad es virzos, mainu virzienu, And I believe pagriežos. that the world right now Un es is ticu, in ka a pasaule great tagad turning. ir tādā a lielā great pagriezienā, turning. ka mainās virziens. And I believe in the next 3-4 Un es years, ticu, ka nākamos 3-4 we're gadus going to see this turning mēs redzēsim šo pārmaiņu, pagriezienu, become an enormous change of direction. ka tas būs milzīgs virziena maiņa. And he is Milzīga. turning individuals. Un ka viņš maina individus. He is turning churches. Viņš maina He pārvirza is turning baznīcas, ministries. pagriež kalpošanas And is saying, un saka, stay back, atkāpies, watch careful, skaties uzmanīgi, follow my presence. sako manai It's klātbūtnei. probably not going to be like it's always been. Tas droši vien nebūs tāpat, kā vienmēr tas ir bijis. It's probably not going to look like it always looked. Tas droši vien neizskatīsies tā, kā tas vienmēr ir izskatījies. But don't predict. Bet neparedzi. And when I turn, Un tad, kad es pagriežos, turn. griezies. Trust me. Uzticies man, griezies. And I've seen that happen in my life in the last 3 or 4 years in just extraordinary ways. Esmu redzējis šo savā dzīvē, pieredzējis šos pēdējos 2-3 gadus tādos brīnišķīgā veidā. So I'm going to end this, Tad this es morning pabeigšu šorīt with an example. ar piemēru. I always feel like personal testimonies are the best verification Es vienmēr jūtu, ka personīga liecība ir Of vislabākais things apliecinājums that you share with people. par tām lietām, kuras tu Because they're dalies real. ar cilvēkiem, jo tās ir Because they're reālas. absolutely real. I asked God when this happened about 2.5 Es weeks prasīju ago, Dievam, kad tas notika 2-3 nedēļas atpakaļ. why did you let that happen? Kāpēc tu ļāvi, ka tas notika? Why did you let that happen? That's Kāpēc tu ļāvi, ka tas notiek?
But the answer was quite clear. Bet atbilde bija skaidra, Because you're teaching this. jo tu par to māci. You have to know. Tev ir jāzina, Experientially know tev ir jābūt pieredzes zināšanām, that what you're teaching is ka true. tas, ko tu māci, ir patiesība. And your faith will Un grow tava ticība augs, because you go, yes, sir, Jo it tu- is true. jo tu saki, I jā, lived it." kungs, tā ir taisnība, es to esmu izdzīvojusi. So here is what happened. Tad kas notika? I was preparing just Es before I came gatavojos, here, pirms actually on braucu uz Latviju, 27th of October, 27. oktobrī. a large event at my little house. Manā mājā bija liels notikums. It is called a chamber art event, To sauc par Kambara mākslas notikumu. and Bellhurst Productions, my company, was Un originally mana founded kompānija 1983 for kuru this reason, 83. gadā es dibināju šī iemesla dēļ, to spread the gospel lai sludinātu evaņģēliju through the art caur mākslām, in intimate situations, intīmās in situācijā, homes, mājā, in intimate places, intīmās tādās where a lot jaukās of vietās, personal kur daudz interaction ir can go back and personīgas. Šīs saskarsme var notikt no vienas uz otras pusi. to take art, in my case theater, Manā gadījumā, lai ņemtu out mākslu of teātri, the paid theaters tā vietā, lai izņemtu and no, the large venues no maksas teātriem, no lielajām and put it in the telpām middle of people, un to ieliktu cilvēku vidū. where it can be a stimulus for discussion and Kur thought, tas var būt kā stimuls And diskusijai, domām develop relationships that are more un transparent. attīstītu attiecības, kas ir daudz caurspīdīgākas. So I've been doing this. I'm doing about 3, sometimes 4 a year. Es to daru gan jau 3-4 reizes gadā. And my ideal of this Mans ideāls is that the drama, whatever it is I'm presenting ir dramatically, tas, ka izrāda, kuru es dramatiski stimulus. izspēlēju, ir is a stimuls. stimulus for our soul. Tas ir particularly, stimuls mūsu dvēselē and an inspiration un and iedvesma can provoke thought un provocē domu and discussion. un diskusiju. Then to eat together. Un tad kopīgi mielojamies, Because ēdam. this is inspiration, this is Jo tā nourishment ir for the body. iedvesma, tas pabaro ķermeni. And the two go hand in hand. Un tie divi iet roku rokā. Yeah? Feed the body, Pabaro miesu, inspire the body with iedvesmo nice miesu food ar labu ēdienu and beautiful presentation of that food. ka tas veidiens ir skaisti And the soul prezentēts, is more willing pasniegts. to be transparent. The Un soul is more dvēsele ir- willing to talk. The soul is more willing Ir to express atvērtāka, itself. kad viņi var sevi izteikt. Viņi ir They are daudz, related. They're absolutely related. viņi ir radniecīgi, saistīti So savstarpēji. I am always planning with this event Es a vienmēr really- plānoju šo notikumu, really nice meal, which Šo I make all pasākumu, myself. I don't kurā buy es anything. visu maltīti pagatavoju So, pati, es neko nepērku, nepasūtu Everything from Es the visu scratch izcepu and from organic food no and, organiskiem produktiem. and bake everything myself. So it's Izcepu a lot of pati, work. It's really a maizīti. lot of work. Tas ir ļoti daudz darba. But I consider it part of my ministry. Bet to- uzskatu, ka to tā them. ir daļa no manas Because I am kalpošanas, cooking and I am baking jo es and gatavoju preparing un with cepu a love for them. ar they will see it mīlestību viņiem, when lai it's viņi redz, presented ka tad, kad es to so nicely on a table. and- pasniedzu skaisti uz galda. Okay, and Labi. then there is the, of course, the preparation of the production itself, which can be Tad, protams, ir extremely tas, ka es sagatavoju pats šo Um, izrādi, difficult. kas ir ļoti grūti. So it can require a lot of rehearsal time. Tas var prasīt daudz mēģinājumu laika. And then there is the exterior of my little house, okay? Un tad So, ir šis manas mājas ārējais so izskats. I must do a lot of work to make my house presentable, both Man ir outside jāsakārto and inside. māja, lai for tā my būtu guests. skaista gan ārpusē, gan iekšpusē maniem viesiem. Okay, so I've been working on this latest chamber art Tad es uz šo pasākumu biju for about a gatavojusies month.
jau kādu mēnesi. And I had my menu all ready. Viss and I had my ēdienkarte food gatava bought, and un I ēdiens nopirkts was produkti. working in various areas, and I was rehearsing about Strādāju 40 dažādās hours. jomā un mēģināju And daudzas I stundas. had I'm a very orderly person. Un esmu ļoti sakārtots, organizēts So I cilvēks. had, in the last week, which I call production week, Un tajā pēdējā nedēļā, ko es tā kā saucu, so tā everything has to producēšanas come nedēļa, together. kad visam ir jāsanāk kopā. And I am all alone. Un There es is esmu no one pavisam else. viena. Neviena just me. cita nav. Es Just esmu me. tikai viena pati. And so this is a tech week. I have to put up Tas the ir stage tehniskais lights. I have laiks, es to salieku organize the gaismas, sound, put up the Salieku extra skaņu, sound. visu sakārtoju. Besides, get the production ready itself. Bez Plus tā get es the food sagatavoju ready pašu and the, izrādi un and the ēdiens different things in the jāsagatavo. house. So, Un it's a visas big pārējās week. It's lietas a ir really tāda big week. svarīga nedēļa. Diezgan and nozīmīgi. so I had it all outlined day by day. Man tas viss tika sarakstīts, sakārtots checking katru off dienu. The Un es things tikai every day. atķeksēju katru dienu, kas ir Yeah. izdarīts. And here comes the strange thing. Un tad ienāk dīvaina lieta. I suddenly get to the middle of the week, Pēkšņi ir nedēļas vidus, and somewhere in some mystery, un kaut kur pēkšņi ir noslēpums. I lost a day. Es esmu pazaudējusi veselu dienu. I misplaced a day. Es esmu veselu dienu pazaudējusi. So I'm thinking Tagad es on domāju, Thursday, ka ceturtdiena it's Wednesday. ir trešdiena. I'm thinking on Friday, Es domāju par piekdienu, it's Thursday. ka tā ir ceturtdiena. And I'm thinking on Saturday, Un es domāju, ka sestdiena jau it is Friday. vēl būs piekdiena. Now the event was Sunday Un notikums bija svētdiena, at 5. 5. I moved through my list, Es izēju cauri which is sarakstam, entitled Friday, kas ir nosaukts piekdiena, and I finish about 12 o'clock at night, but I'm 12. happy naktī pabeidz, because kas ir labi. everything's crossed off my Jo list. viss ir nosvītrots, viss ir And I'm izdarīts. thinking, okay, good. Un es good. domāju, I ļoti can labi. sleep well tonight because I Varēšu have pagulēt. Saturday. Jo man taču vēl ir I sestdiena. have 2 more rehearsals Vēl scheduled 2 on mēģinājumi Saturday. paredzēti Plus, I'm sestdien. going to bake the big shepherd's bread and the Izcepšu soup lielo on ganam tādu Saturday maizi ahead. īpašu un zupu I'm also jāsagatavo. going to get out the china and the Es silverware izvilkšu and visus set up the savus tables on traukus un Saturday. sakārtošu gonna be sestdienu fine. traukus. Viss būs labi. Sunday, I still Svētdien. have half a day on Sunday. Man vēl ir pusdiena svētdiena. I wake up Es pamostos in the morning no rīta. and I go over everything I need to do today Es on izēju sarakstam, Saturday. kas man ir jāizdara sestdien. And I said, okay, so Un es saku, labi, fix a little breakfast here, cup of mazliet coffee. brukstis, I'm going to kafija, listen to my favorite news paklausīšos program, savu mūzikas and then I'll programmu, get started. un tad sākšu strādāt. I turn on my favorite news program. Only my favorite news Ieslēdzu program savas isn't on. ziņas, bet tās nav ieslēgtas. Nav, And I'm irritated. nav mans raidījums. Esmu, I go, kā tā nav man kaitinājuma? why is Raid- my favorite news program not on? Tas ir mans labākais ziņu Who is raidījums, ko this? es I don't want to skatos. listen to this Es person. negribu runāt, klausīties šito raidījumu. I want my Saturday morning. Es gribu savu sestdienas Program. raidījumu, savu programmu. I can't figure out Un es why. nesaprotu, kāpēc. And I go to my, I think I was on my iPad. I go to my Manuprāt, tas computer iPadā and meklēju I'm un seeing ieeju it. uz Maybe it's something to datoru. do with this thing. I don't know. Varbūt kaut kas ar And tām I'm looking tehnikām. around Un And es no, apskatos. this person is still on this program on my computer. I pick Nē, up my šis phone. cilvēks atkal raidījums ir tepat arī And on man my phone, datoru. on the front sheet, Ai, it es says paņemu telefonu. Sunday, Un es paņemu telefonu un svētdienā. October 27th. 27. oktobrs. Un es domāju, No, nē, it's impossible. nav No, iespējams. there's something the matter with my Nē, phone. kaut kas nav riktīgi ar telefonu. I checked the computer. Es I pārbaudu checked the datoru, iPad. pārbaudu iPad. I am in a state of hysterical Un es esmu- paralysis. Histēriskā paralīzē. No lie. Ne, es nemeloju. Because in 7 hours, Jo jau 7 there are stundās going to be 10 people walk through my front door. 10 cilvēki ienāks pa manas mājas durvīm. And a whole meal Un visa that should be all maltīte, ready. to be kurai served. jau vajadzētu būt And a gatavai production pasniegt. ready to be run. Un arī izrādē ir jābūt gatavai. And I truly was Un es in patiesi such a state Biju tādā of šoka stāvoklī, paralysis. tāda paralīze, I don't even know what to do, what to think, what ka es nezinu, ko darīt, ko I don't domāt. know. Es nezinu.
And my body is trembling all, Un mans ķermenis viss satricināts, trīc. all over. And I'm just absolutely unable to Un es move, esmu nespējīga kustēties. breathe or think. Ne elpot, ne domāt. And suddenly Un pēkšņi the Spirit says to me, gars man saka, govern this. valdi šo. Triage. Triāžu. Triage is a very important term for this discussion. So Tas ir triage svarīgs means termins. this. Triāžu nozīmē If to, you're on a battlefield, ja tu esi kara and laukā there's a big bomb is un ir dropped liela bumba ir the middle nokritusi of the camp, kaut kādā nometnes have vidū, mass destruction, un tev ir milzīgs and iznīcinājums. many people dead, many people Ir severely cilvēki injured, savainoti un iznīcības kaut kas satriekts. and you have very little time because the bombers are going to come again. Un tev ir maz laika, jo You tūlīt can nāks only- nākamā bumba. You can only take care of so many. Tu vari parūpēties tikai par tik, cik tu vari. So the medic Un tad mediķis goes out iziet ārā and he triages the casualties. un All viņš, the victims. šis termins triāž tos slimniekus. And he has Cietušos. a red pencil. Viņam ir red- sarkans like a zīmolīts, lipstick. tā kā lupu krāsa. And he looks at makes a 15-second analysis of the Viņš person. veic 15 sekundžu analīzi Can par they be cilvēku. saved or Vai var can they not? izglābt? Are they going to die in the next Vai hour viņi no matter nomirs what you nākamā do? stundā, lai arī ko tu darītu? Makes a mark on their head. on Uzzīmē their forehead. zīmu uz pieres. Yeah. This person, Šis is it cilvēks, possible vai ir if they iespējams, had if I could get some medical equipment, they ja might es varētu survive? Okay. medicīniski different mark palīdzēt, on their tad head. cita ziņa, ka to es varētu izglābt. If there's somebody who's injured, but Ja ir he, kāds prob- ievainots, he probably can get over there bet himself, manuprāt, viņš pats tur varēs Okay. aizrāpot. a separate mark. Cita zīme. That's called triaging. Tas ir triāžings. And so I sat down. I Es knew right apsēdos, away. I knew Es right skaidri away. zināju, The Lord was leading me, ka Dievs through mani this. vada caur šo. and I sat down and Es I made a list apsēdos un veidoju sarakstu, of everything par that I visu, would have to do. That kas man included būs all of jāizdara. Saturday, all of Sunday. kas nozīmē viss, kas man jāizdara sestdienas, svētdienas periodā. And I put a red line through everything Visu pasvītroju sarkanu, that wasn't absolutely necessary. kas nebija absolūti nepieciešams. Yeah. So all the leaves that I wanted to sweep off my front porch, that's not necessary. Visas lapas, kuras es gribēju can walk through these, sagrābt, okay? viss tas nav That'll have to go. vajadzīgs. All Tas right? paliek. And then I made a list. Tad bija And saraksts. what was left, Un kas man palika, I got a second word from the man Lord, bija otrais vārds no tā kunga, and he said delegate, un viņš teica deliģē, like Moses. Yeah. tā kā Mūzus. So I went through what was left, and I thought, Es izgāju tam cauri, kas bija okay, is there palicis, anything anybody else could do? Anything. un vai ir kaut kas, I ko finally- cits varētu izdarīt. Decided Es that I beidzot couldn't izlēmu, make this bread ka es nevaru, because I Vei- needed the izcept pot for maizi. soup, jo man vajadzēja to zupu iztaisīt. which I hadn't planned on using that, okay, because it Kur was es going to to be made the day katlu before. nebiju paredzējusi izmantot But the šodien, soup jo was man more tur bija important. bet zupa bija svarīgāka. And so I hated giving up that bread. I hated Man bija that. ļoti žēl, un negribēju atdot to maizi. But I called Bet es one parasti- person I knew, Pazvanīju vienam cilvēkam, ko es and I zināju, said, could you Un es go to the teicu, store and pick me up vai tu something? vari aiziet uz veikalu un kaut ko atrast. I ended up with a list, Man bija saraksts, and then I put a time by each one. un tad es ieliku laika Okay. rāmi So if I katram start in darbam. 5 minutes, Pēc 5 minūtēm how much sāku. time Cik laika man will I ir allow for this? atļauts šai First darbam? thing they had to do, I had to make that soup. Yeah. Pirmais, kas bija jāizdara, bija Okay, jāiztaisa, how long will jāizvēra that take zupa, me? cik daudz tas I laika put that paņems. time, I just went down the Un road tad es and gāju put a tālāk pa time sarakstu frame katru. for each one. Katram laika termiņu. And I came out, I Darbam. added them up at the end, and I came out with, okay, I will just barely make it before they Tātad ring es the doorbell. izplānoju visu, un Okay. tātad es knapi paspēju, tā, kad durvju zvans zvanēs. But if I can keep this time schedule, Bet ja es varu iekļauties šajā laika, okay, I Rāmī. can get it. es varu paspēt. Now you realize there's no time in there for me. Reķinieties, ka tur laika priekš manis nav There's no vispār. time for me to have a nice Man moment of vairs rest nav or laika focus or- atpūsties vai anything like that. pārdomāt. Okay. Nekā tāda nav. I'm just barely going to make it. Es knapi paspēšu vispār visu izdarīt. And so
Next thing I did, really important. Nākamā lieta, ko es izdarīju, Really, ļoti really svarīga. important. Ļoti svarīga. First of all, I saw it could Pirmām be done. kārtām, It could be done. es ieraudzīju, ka to var I'm izdarīt. not good at finishing things on time Man nepadodas pabeigt lietas laicīgi, because my eyes are always very much bigger. jo manas Jā. acis parasti vairāk redz I think bildes I can get lielākas. more done. Man in a liekas, ka es time varētu frame than I paspēt can, vairāk tajā laika because rāmī, I'm kas very man ir. ambitious Jo es for esmu getting ambiciozs, lai paspētu getting izdarīt things done. aizvien vairāk. So they Pabeigt. usually take longer than I say. Tāpēc tas paņem vienmēr People who vairāk work laika, with me kā es know saku. that. Cilvēki, kas ar mani So they darbojas, just zina to. add time. Tāpēc viņi vienkārši If pieliek, I ka say būs 2 vairāk hours, they laika. go, yeah, that'll be 2:45. Viņi saka, viņai būs 2 stundu lekcija, nebūs 3. Okay. So I said to Tad myself, okay, es but I sev know that I saku, usually Es zinu, ka am es taking long, parasti I underestimate how much time. Nenovērtēju to laiku pietiekam daudz. Okay. So 2 things. Tad 2 lietas. Next step in governing. Nākamais solis One valdībā. is to organize, don't run Viens ir from, don't run organismā, in fear. organizēt, Don't run in nenobēdiet, nebeigt prom bailēs. Don't say, okay, I'm going to have to cancel Neteikt, everything. viss visu atceļ beidzam. Okay, can't do it. It's To impossible nevar, to tu do. to I'm just nevar gonna have to izdarīt, call viss nav everybody iespējams, up visiem and say, jāpazvan, "Don't viss come." nenāciet. Don't do that. To nedaru. Know that I am your God. Es zinu, ka es esmu tavs Know dievs. that there is a way. Tu zini, kad ir veids. Pick up your sword, Pacel savu zobenu, which is the word of God. kas ir Dieva vārds. So I saw that, Es to ieraudzīju, delegated what I could, deleģēju to, ko varēju, and then I absolutely un refused tad es pilnībā even atteicos, one negative word to pass through ka my ienāks caut viens negatīvs Not vārds caur manu one lūpu. mind. Word Ne pat viens vārds could pass into my mind, nevarēs into my iziet manā intellect, intelektā, manā and prātā, say, nevarēs "You're never ienākt, gonna make it. This kas isn't man gonna teikt, ka tu happen. nepaspēsi, ka tas It's nenotiks, going to turn out terrible." ka tas You better iznāks say, briesmīgi. No, Nē, not even one word was ne pat allowed. viens vārds nebija atļauts. If I got it, I said, I bind you in the name of Christ. Ja es tādu atradu, es to Blood of sasēju Jesus Dieva be on my vārdā. mind. Jēzus Kristus ir Get uz manu out, prātu. get out, get out. Tiec ārā. Don't you dare speak to me. Neuzdrošinies ar Don't mani you dare runāt. whisper in my ear. Neuzdrošinies čukstēt manā ausī. Second, Otrs, I prayed over and es declared over lūdzu and over un and over. deklarēju, sludināju. God, you are faithful Dievs, God tu who esi redeems uzticams, the tu esi time. tas, kas atpērk laiku, Redeems kas the time. atpērk laiku, God, redeem the time. tu atpērc laiku. And the most amazing thing happened. Un viss I would finish one pārsteidzošākais. section. First Es was the vienu soup. I daļu, found pirmais bija got zupa, es that done. sapratu. I refused to look pabeidzu. at the clock. Es neskatījos pulkstenī vairs. I'm just working. Es vienkārši strādāju I'm pēc working, saraksta. Continually, Visu calmly, laiku turpinu. peacefully, Mierīgi, Jā. sakārtoti and refusing to un let atteicos, the enemy have ka not even one ienaidniekam word būtu kaut in viena these vārds, tapes that run up here. kas ir šajās ierakstos, kas ir prātā. And so I wouldn't look at the clock until Es I got neskatījos finished uz with the task. pulksteni, pirms nebiju pabeigusi I uzdevumu. would look at the clock Visu. then. Tad es paskatos pulkstenī, My gosh, I'm 6 minutes early. 6 minūtes agrāk. I have 6 minutes. My gosh, I have 6 minutes. And every single task Un katrs finished uzdevums tika a few pabeigts minutes early. tikai pāris minūtes A ašāk. few minutes early. Pāris minūtes I agrāk. got to the end. Līdz beigām es I tiku. got the last minute things done on Man stage. bija I got pēdējā everything mirkļa set out laiks, on the viss bija tables and all salikts, of that. sakārtots, pasniegts galds. And went and to dress real quickly. Es aizgāju, lai saģērbtos ātri. And I said, Un okay, es teicu, labi, okay, you did it. You got tu everything. to But what izdarīji, about the tu visu performance? pabeidz. Tagad kā ar Because izrādi. I didn't have those extra 4 hours of rehearsal. Jo man nebija And tās I 4 needed them. papildus stundas mēģinājumus, un man viņas vajadzēja. What about those? Kur man tās tagad atrast? Now, the show that I was presenting was called 30 Years in a Basket To izrādi, ko es rādīju, bija 30 gadi grozā. because the basket was synonymous with how I lived in Jo groza bija The sinonīms faith that tajā God veidā, kā es dzīvoju 35 uzticībā years as a uz Dievu missionary šos and not- 35 gadus kā misionāri. not in something more structured. Ka nebija tur tik liela struktūra, kā man bija tikai grozs. I said, what about that? Kā ar to? And he said, Un viņš teica, I got you in the basket. tu man esi grozā. That's what your show's about. Un par to arī ir tava I still izrāde. got you. In the Tu man basket. vēl joprojām esi grozā. And Un end of the story. viss.
I performed just fine. Izrāde bija laba, Everybody loved the dinner. visiem garšoja vakariņas, We had a wonderful discussion, mums bija brīnišķīga saruna, and God won. un Dievs uzvarēja. But this is the power Bet tas ir that He gives spēks, us to ko Viņš govern. mums dod, lai mēs We're valdītu. not governing alone. Mēs nevaldam We're vieni paši. co-governing Mēs with esam Him. kooperatīvā, mēs kopā valdam. And working through that kind of resistance. Un strādājot cauri tādai pretestībai, much stronger now. tagad es esmu daudz inner spēcīgāk iekšējā I cilvēcē. know that I know Es tagad zinu, ka es that zinu, what He has shown me to teach ka tas, is ko Viņš true. man ir parādījis mācīt, ka tas ir So patiesi. glory to God. Happy Tāpēc birthday slāva to Dievam, you, daudz laimes Latvia. dzimšanas dienā Latvijai! And thank you for letting me be and share Paldies, with ka you. ļāvāt runāt, dalīties.